gagne heɓirta sago tawa julɓe ɓen seedi. C'est là que je vais dénoncer l'Arabie Saoudite. Ko ɗo hiɓe ƴetti woɓe tambitoto Israël. Woɓe tambitoto Israël ɓe bomba Iran julɓe ɓen. Voyez-moi ça. Min mi jokkata goto ko dina Allah kam mi jokki. Ma min mi ɓahaki Makka. Nulle part. Nulle part ha aɗo ɗum ɗo. Mais où est-ce que nous allons? Aina imanu na honto ko gomɗinɗen ko fo e watti business du deal mo fo ma faari tum awa si ɓe jinganta Iran yo ɓe accu ɗon hara ɓe wukkitaki awa inna hisballahi humul galibuna eya woko paddi Allah on folata Allah ko ɗum daani walla mo timmu nuraw mo ko programme makko ngo timminayo o cawli ɗi Iran woni piitude e maɓɓe ɗin hiɓe ŋaɗi mi yiɗon mawɗo mo duuɓi 50 waɗi silipunno doga c'est ça a ɓidi e Allah Allah dal wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu wa kanu shi'an woni onon julɓe wato wa'udey wa ɓeya yeddondirɓe luutondirɓe woni peccoy woni chiite woni murid woni wahabiya woni tijjaniya onni terde ko ɗum wonni la tafarraqu non vous divisez pas ton seedu wala takunu ato on kallazina wano ɓen tafarraqu seeduɓe ihtalafu luutondirɓe ihtalafu lutondiɓe wa tafarragu ɓe seedi wa kanu shi'an ɗoni peccoy se woni no ɗum tun haray mo be e men kullu hisbin bima ladayhim farihun haray mo be ko faalayo kelɗu ko laawol makko ngol ɗo jokki ngol haray hinayo l'islam on yo ɗuman yo kelɗu haray an ko wahabiya yagal mangal ma shit yagal mangal faalaɗa yo kelɗu hina l'islam o yo kelɗu sina moɗitu fo waɗa doy koye nder do Allah dali wallaw kunta fazzan khalizal qalbi lan faddu min hawlika wo am Muhammad siɗa ñaɗunoɗa hunƴuno hiɗa critique yimɓe ɓen onni ɓe pottitotonoma ɓe dogeteno a heɓatano ɓe naadaka l'islam ɗum ko fewndo tawini on o aro hibba cabinet mum o ñande o ka duuɓi ka tande maɓɓe ɓe hocca ɓe hibboya ɓe andinaalimo ɓe yi'imo o nawni ɓe landi fimɓe ɓe maki mi ala yiide kaarijo ɓen inni ɓe hibmo nawni o wawata ɓe yetanoki ɓen kadi ko woni wadde ɓe kon ɓe yehi ɓe landimo eni kaarijo kuma murakum men ɗo doy e wayrindiri accina ɓude kum kawoɗanam ɗonni hayɗa reeni wawata yimɓe sella sina ɗum min tampingol ma mettinanama hino welala Allah Muhammadu maki shafakallahu litutabi amala ko Allah dikkine fiya continue golle ma onni honɗum karri répète-toi onni yo Allah dikkine fiya gol fuɗɗito golle ma onni golle an ko mi wonno wadde ɗon ko wonni woyi onni Muhammadu an innaka la ala khuluqin azim an ko a betejo onni muddi yadaka li astaslima li khaliqika fontu jungo mango misilma na taguɗo ma on. Tu vois, hino mo poɗiniri o dreniri o dragiri yimɓe heferɓe ɗen ka dina l'islam bidama satihi sabu bon comportement maɓɓe on sabu needi maɓɓe jikku maɓɓe moƴƴo on ko ɗum o naadiri ɓe ka l'islam ɓuri ko o naadiri ɓe kafa kam. Tu vois, comme si la critique de wonɗo wo mo waɗi ni ko sololu mo acciti ndari hay en kawta juulirɗe c'est grave hein. Ene wa biyaɓe ɓen en hawta juulirde ça c'est grave konto on ɗum Allah no ña onni la tafarra ɗum waton seedu ha wawa ɓeya seedu ɓe woni tranche ji enen noon en seedi wahabiyaɓe ɓen si ɓe naati ɓe yi goɗɗo naatuno Conakry kamɓe woni ɗon e juulirde o yii toon jikkuruwol o ari o ƴettiringol e leggal onni o soɓe ɗo ko hombo jeyi o bugo yika foosi mais tu vois enen kadi joni waɗuɗo ni haygoye enen kadi en tewtotako ɓe kono e gonti la même chose waɗuɗo ni wo haray ko kafiri billah et c'est ça wonto yahet wonɗe yahude on va où honto wonɗe alli watta la tafarra waton seedu wiyen en ɗo menen men seeday tu vois c'est grave ina noon yo gonga wole min noon mi wowlay wallahi billah
Allah wata minanu mi yi agonga mi wallahi mi wala wata Allah tutti nangonga je vous l'assure. C'est très grave que je poni walata waton sedu kwando woni sedu ko be wona wahabia wona shit wona tija en woni non dum en kawta hay julirde donc awa hina goto wonde rewde sinan ka wagutu tawma wa tijanjo juludo wahabia jo juludo mais c'est grave hein.